If ever you are in my arms again, this time feel much better. Just hi, morning sun. Good morning. Kumusta? Morning. What's up, madlang people? Stephen. Hi, Stephen. Morning. Lovely. Same here. Same here. Up with the roster. Up with the roster. Roster, come here. We are here. Okay naman. Day off ba dyan? Linggo ngayon dyan? Linggo ng gabi. Oh, linggo ng gabi. Ano ba yung kutsara, papay, o tinidor? Kutsara ni butang tinidor. O, ubos lang ka, tapos na ano, kutsara? Okay. O, tinawag ka nasa. Thank you. Hi, Rodrigo. Thank you, Rodrigo. Do you sleep well? Yes, my friend Rodrigo. Linggo ng gabi, Mother's Day pa rin. Happy Mother's Day. Salamat. Wala, busy ang ano eh. Mother's Day. Hello, Golden Pizza. Thank you. Thank you for the thumbs up. Tip tip like. Okay. Tip tip like. Okay. Yes. Thank you. Tip like. Easy. Thank you for the thumbs up. Michelle. Michelle. Thank you for the welcome here. Welcome. Anong lutuin? Sinigang. Pork sinigang. Have food for me. Yes! Food. Pork sinigang. Pagkalagay ng tubig, pagkalagay, iwa mo pa. Sarap naman. Oo nga eh. Masarap. Filipino food. Ano, lutong Bicol. Bicol recipe.
Thank you for the 16 people. Suwan who family USA. Hi. Hi, Eric. Usual. Your drip go keep it personal. Masarap ba yan, idol? Yes, sir. Masarap. We good, delicious. Yes. Yummy. Yummy food. Yummy food. Wow. Ruben Kameha. Hi, Ruben. Ben is my name. Hi, Sir Ben. You are the most beautiful woman in the world. Thank you, sir. Thank you, Sir Ben. Mr. Badger Bob. Hi, Sir Mr. Badger Bob. Hi po. Idnaldo Sabenong. Hi, Idnaldo. Pim Darochi. Omigo. Omigo. Hanip Dumiga siya. Yes. Happy Mother's Day, Greg. Cheryl. Thank you, Greg. Mr. Badger Bob. Hello from Canada. Hi, shout out from Canada. Mr. Badger Bob. Thumbs up dan maganda, Cheryl. Thank you so much, Greg. Hello, bro, team. Dumidiga. Thank you for the 18 people. 5 thumbs up. Salamat. Daghan ng gulay. Masarap mo niya. Brian Jones, I like you a lot. Thank you, Brian. Father Guido. Hi. Father. Magkikaya na ako insan. Tara, maraming gulay to, insan. Masarap, maraming gulay. May taro, ay may okra, may ano ba yun? Cabbage, repolyo, may sili, may ako, charot. Brian Jones, you are the Philippines. I know because you are very beautiful. Ay, thank you, Brian Jones. Hi, Sir Brian. Where are you from, Sir Brian Jones? Nice cooking. Sir Tony, thank you. Wow, dami gulay. Sarap naman. Nakakamiss. Ngay. Uwi ka na, mamuko kita. Pag uli mo, mamuko kita. Mamuko kita, insan. Punta tayo sa ano. Mamuko, mamako, mamurot pili, matilad, tilad pili, ano, oh, nakamiss.
I'm from US. Shout out from the US, Brian Jones. Thank you. Buddy Malls. Hi, sir, Buddy Malls. Thank you. Good morning, Sir Tony. Digat. Hi, Greg. Hope, hope, hope all is well. Double tap your screen, guys. Thank you. Ay, yun mo ko. Ayun mo ko, sarap na miss ko yun sobra. Hala, di na ako nakakatikman niya. Pag-uli mo talaga, kay sulitin ta. Sulitin natin. Kung makakada kita doon, no, kung doon no, na, pag makakada kita, magbagat kita doon, mamukok mo na da kita doon. Naghanap sa bukuan. I'm from Earth. Okay. From Earth daw siya. Ako from Mars. 25. 20. Oh, sige. From Earth daw siya. Ako from Mars. Ako from Venus. From Venus. Venus Rock. Venus Rock. Wala man buko didi, gang. Maghunting na lang tayo ng fish. Sigma, oh. Fish na lang. Mas ano pa. Imaihaw kita, ha. Kapobreng Layason TV. Good morning, everyone else watching from Parañaque City, Idol. Hi! Kapobreng Layason TV. Thank you so much po sa pagpunta. Salamat po. Thank you so much. Thank you so much po sa pagpunta. I will be in the Philippines in July. Is there a way I can communicate you personally? Why you here? Why you coming here in the Philippines? You have a Filipina friend? Girlfriend? Hello, how are you? Greeting from Chile, South America. Hi, Francisco Espinosa Vera from Chile, South America. Welcome here. No, Brian. She's taken. Thank you, team. Oh, iha tayo. Yes, iha. Tas hiking. Gala to the max. Pita Gref Mom. Beautiful, beautiful, beautiful. Yeah, yeah. Thank you. 7 subs. Love. Thank you, 7 subs. Oops, Brian. She's taken already. What's your sign? My sign? What sign? I'm Alex. Thank you guys for 13 people. 10 Zodiac sign is Aquarius. Thank you for the 16 people na happy. Cha-na-na-na. It's so nice to be happy.
Remember when it could. Zodiac sign. I'm coming for vacation. Is that true? Are you taken? Yes. Yes, sir. Sir Brian. Yes, Brian. We are getting married in December. Chester Hegson. Hi, Chester Hegson. Happy Mother's Day. Thank you, Golden Pizza. Woo, December. I'm the bridesmaids. Yes, exactly. Yes. Okay, I'm sorry, Tim. I didn't mean to impose. It's okay, Sir Brian Jones. No worries. But you went like I need you, baby. Guys, is Tim is the lucky guy? Yes, Tim. Uh, lucky one. What's a lucky? How are you, my love friend? Hi, Ramesh. I'm okay. Don't worry. You're not the only one, right? Thank you so much, Ramesh, for joining me again here. Thank you, Sagat or Sopardo. Your husband, Madam, no. Sister Hegson, excuse me, my manners. Happy Mother's Day to you, Dirk. Hi, Sir Chester Hegson. Thank you so much for the greetings. Happy Mother's Day to your wife, mother. How are you doing, my love friend? I'm doing. I do cook. I cook food. Thank you, promise. Hi team, I hope to see you both here in Chicago or I can visit you guys. Thank you, Insan. Good morning, I subscribe you, darling. Thank you so much, Athala, Ranjit. Lovely picture, my love. And thank you so much. No wife. Chester Hegson. Where are you from, Sir Chester? Bulpin? Sa ba? Ano ba ang pila? Oh, sabi ni Lovely. Ate Lovely. Kapag yung doon na tumakay, dinaraway tulos kami. Naraway ako, halabak na pila, liwa. Mga kang priority lane. Kasi ingit kami tulos. Oh, mama din.
Sabi sa nakapil, iba talaga pag may kakilala. Life in Brazil, you are beautiful. Will you marry me? No. You're really cute. Thank you, Golden Pizza. Hi, good morning. Apelia Silacop. Hello po, like that. Thank you, Ramesh. Brian Johns. I have always found the Filipino woman to be the attractions of my heart. Okay. Hope you find Sir Brian Johns. I live in Brazil. You are so beautiful. Oh, no, I'm not. Please, very sweet, my love friend. Thank you, Ramesh. You were, huh? You were beautiful. Beautiful. I love you, Jalen. Hello, Ramesh. Thank you. There are many still. I only stole alone. Michigan, USA. From Michigan, USA. Thank you, Chester Exxon. Welcome here. My live from Mexican, USA. Chester Exxon. Nakaboto ka na ba? Hindi pa. Mamaya na marami pang tao eh. I want to fall in love like this. Like this? Ramesh. Did you do anything on Mother's Day? Nothing, just home. Nag-vote ka na, wala pa. Mamaya na, madami pang tao doon. Magano? Simbol lang si Jennifer Tyler. Yago. Wala pa eh. Kaya nila sa Arab mo. Ay, si Papa. Nakabot na lang ako tayo. Jayla! For 29 people. Bayan mo, maglakad ka na lang. Sister, and please give her a like. Thank you po. Thank you, team. Sino? I will subscribe to your channel. Thank you so much, Sir Chister Hexon. Yeah. Wala si Papay? Thank you. Thank you, guys. Howdy. Howdy. Ano? Wala? Ay, wala ko sira saan. Exclusive po natin. Come guys, please. Para testing mo rin ito. Oo, ba't pagbaron tama ng bagong? Halin na yun dun. Ha? Tapos na yun. Ano ba na? Iba naman. Wala man question doon sa magiging magaling. Si Manny Iking yun. Mga insan si Manny Iking. Sino yun? Si Charity. Nag-comment. Ay, Si Charity. Yes, si Manny Iking. Brother. nakalive ka? Nakalive ako sa YouTube. Hala, dapo naman. Siyempre, mga lahi natin, magaganda, mga gapo. Hi, brother. Hello. Thank you. Tumaba si Manny Iking ba? Oh, di na nagiinom, di na naninigarilyo. Trabaho na lang. Trabaho kaon. Work, ano lang, trabaho, bahay, kain.
up? Richard, asawa o tatay? Kapatid! Hi, Brian C. Welcome back, Sir Brian C. Come, guys, please tap your screen and give Cheryl a bunch of light. Thank you, Tim. Talaga din nagsisigarilyo, that's good. Natigil siya kasi nagkasakit siya nung hapdos, tapos ay may namatian, ayun, kailangan ipurundo. Then, na-cleansing lugod siya. Diba? He's tail. Tail? Hi, okay, Roger P. Ba yan? Not come to Brazil. You're not come to Brazil. Talaga din na. Jose, you again. Thank you, Jose. Butante ka man. That's good. That's good. That's great. Kaya pala medyo maliwalas na mukha niya. Nung namuwi ako, medyo payat pa rin siya. Payat, tapos stress, ganun. Payat, stress. Where did the emo go? Emo go? Your hat come to Brazil. Apa Jollibee kita? Pero bakit di pa man ako nakabuto hanggang doon sa gabi ang pagbuto? Mami, sila kita nagagawa. Ha? Ha? Jollibee. Di pa man ako nakabuto. Tapos magbuto ka. Dagha, ora man yan, sarado niya kay buto ka magagawa. Sorry, you're so cute. Thank you. Nakajabi na daw. Nag-aaya mag-Jollibee. Alam. Regular din ang Jollibee. Sa Sorsogon or sa Bulan. Kuro kadaliyon niya da. Replay, believe. Thank you for the 17. Tom Zach. Nag-aagda pag Jollibee. Nung money para mga Jollibee. Mabatog ka na naman, nakalibawa na hindi sa life ko. Nagyagiran na naman ako sa table. Ibigyan ko na. Velvet Ninka. I want you. Di pwede. Di pwede delivery galing ulan. Ay, di ko alam. O nga, no? Kung may kung may delivery na, o nga, no? Kaso dapat, daghanan, kay, oras, ang pamasahe, dapat medyo, yung, medyo daghan. An order, kasi parang, maharag yun. How you learn English? Your English is good. I just learned. You're so cute. I'm a cutie cute. Huh? Wow, the latest.
Are you from Davao or Cebu? I'm from Bicol. Zwanhu family, USA. I'm from Bicol, Sir Chester Hegson. Sagar. Pwede magpa-delivery ata. Siguro. Tingnan ko. Try. Kaso, ano ang budget pag isang tao lang. May malaking daga na tumakbo sa counter. Pusa yun, ha? Pupunta ka naman? Ang sunod na pinaka Carne. Hi, Kanti. Hi, Gally. Beautiful lady. How is Legit doing? I heard. Gusto mag-Jollibee. Gusto magpa-Jollibee. Paano man mag-Jollibee? Di pa man ako nakabuto. Wala man yan Jollibee. Kaya burutuhan niyan. Aga na ang Jollibee. Ay, Tracy nga sa aga, man. Itong video. Maraog sa paglakad. Aga kay Tracy. No roster. Less roster, sir. Manang bakalong ka na. Follow. Mahigpit ang lookout mo. Oo nga, mahigpit. Mahigpit ang moderator ko. Strict. Very strict. Wala na. Pero pagpasali, wala malibin yan, sarado talaga. Kanang sa kanan. Pura Jollibee. Saus na. Malakaw ka. Hi, sister. Salamat, pagi siya. Thanks, Sir Exxon. Thank you so much. Thank you to Sir Chester. Aroy, punta ka na lang doon. Oo nga. Ang budget is pang isang tao lang. Tapos pagdating, ang daming bata, ang daming tao dito. Nakakaunon talaga siya. Naghibi nga niyo. Nagoy na lang nira. Jollibee maya, punta na lang kayo. Busy, di pa nga ako nakabuto. Busy, mahaba pila. Baka bukas busy din. Baka Sunday, ganun, weekend. Weekend, ganun. Alright. Panasubok. We need to speak English, cause yes. Sorry. Oo nga eh. Masabi mo Marites na to siya. Just speak English. Sorry. Nikaw, punta ka na Spanish is not good. Nikaw, punta ka na Spanish not good. Or not, online na. Spanish. Is it located near Manila? Bicol is from Luzon. Bicol is from Luzon. Not located in Manila. Province. Bicol is a province. Ano? Malayo. Far. Far in Manila. Nosebleed tayo nito, correct. Nosebleed talaga. I love your natural lips. Thank you, sir. Disgusting master rank. Thank you, sir. Nosebleed talaga. Kailangan matuto. because punta is bad word. Bad word. Punta here. Punta, going. Punta, Tagalog. In English, the punta is going. Not bad. Sorry, Team Punta for means is go or go to. Yes, go or go to. Get like that. Punta in Spanish, the girl private. Okay. Sorry. But our language is,
is Tagalog. So punta or go to, something like that. Nothing bad. Nothing bad there. But in Spanish, different language. Maganda. Maganda. Beautiful. Spanish. Beautiful, beautiful, beautiful angel. Okay, Karen just. I think put is the bad words in Spanish, I'm right. But, but. Ano yada? Lalu pinakal ka. Ano po? Ano lang, karne lang. Oh, yun. Lang. Karne lang. Tius-tius kami niyan, kaya karne lang. Karne lang. Karne lang. I mean, puto is bad on Spanish. Puto. Puto. Dito, buto. Two different meaning of buto. What does fab do to your brothers? Fab. Fab? Fab. What fab means? Fab. Fabulous. Ang sarap. Tara na si Bunso. Grabe. Tara pa. Sinulat siya ni Papa. Ha? Sinulat siya ni Papa. Ay, bawal. Pero dun nga, mabuto. Sabi, ito dun sa luwas. Bari ito na. Gob, not pot. Okay. Gob. When does Gob go to your brothers? This 25. May 20. 20 like that. You are going to Manila yet? Makata ako kanil, Mer. I'm going to Manila, my brother Elmer. I need to visit him. His son is with my son. Wala na, so no more na. Gagawin. We're going to. Ano yun? Ay, sakto ba? Ang sigap. Marin ka. Marunong talaga eh. Mura na nga yung sa. Anak ka sa opat. Gab! Sisil tagad ko. Parang burger. Tira, Sisil ka. sarap na nga pilasa. Oo. Hindi. Ito ka pagkano. Bali, ano ma, masarap mo. Masarap nga eh. Ay, nang gusto niya. Hindi nagdagan ko na lang. Can't wait to see you, Herbo. Thank you, Insan, because I cannot wait to see you here. Looking forward to see you. Thank you, Insan. Yan ang bahala. Tagastos, bahala siya. Alam? Mama eh.
Ikaw na. Mamaya. Kaon sinano, pakwan. Kay Mother's Day daw, sabi ni Charity May. Salamat. Thank you man daw. O, nakaon na ha. Happy Mother's Day din sa'yo, insan. At inak ka din. Inak ka man. Sige, salamat. Salamat. Limits depend of your category. If P1 is faster dispose. Just at maybe. Miss you daw, sabi ni Insan. Miss you, Mama Iga. Happy Mother's Day. Sarap ng kain ba? Sarap ng kain. Masarap ang kain pag may pagkain. Sarap ng kain ba? Karaon. Not for us, we're gonna marry in Philippines. But I have an immigration friend who is gonna push it and through for us. Thank you. Who's your friend? Who's friend? George. 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 That's good, Sam. Kuha ka? Can't wait to see you booked. The key one is taking people almost 2 years to get their interview these days. Oh, okay. So a long process. There I put you on my big screen TV. Hi, thank you, Sir Chester Hexon. Appreciated. Yes, just don't steal her and run. Grabe talaga to. Sana all talaga. Nako, wala na talaga ako masabi. Sagana pero may ready din maghapon na niya diyan ng pagkaon. Kaya hindi na marami sa pagkaon ni Luisa. Pag ano. Ha? Nagbuto lang. Bali, hindi ito makaraan. Nagpaliat si Grace. Ah. Kung na. Sarap. Kaya, nagboto na Why kung is papay. he rolling? Guys. Ha? Nagboto na kung sa papay, nagboto pa kung sa Grace.
Nagbutas pa. Inulap na rin sa bunso. Wala, nagagapot ba? Nagbuto ba? Parang mabili na. Ay, magbuto pa kami si Grace. Mga kinakawin. Sabi, i-chat, kung may i-chat kung na inulap siya. Di ako makaano. Sige, nakurong ko na ito kagabi. Nag-reklamo pa pa. Nasubrahan ang kanisan ino. Kung pa niya, mudo mo sa leader niya. Kaya pakpan nga rin na cellphone ang nagtili na panamo na di nag noodles. But we will be fast. Tita, meron po ba ng alin? No, I want. K1 took 6 months, then she is here. It's supposed to 2 years before be done. Okay. Your smile is so cute. Thank you, Friza. Cute talaga. Hello po. Hi, Yoichi. Hello, Lorna Rafael. Lorna. Phone is small. See better on TV. Thank you, Sir Chester Higson. Thank you so much. May tinda ka pa bang yellow? Wala. Wala kaming ref. We have no ref. Yoshi. No ref. No ice. Weird. Good channel. Thank you, Disgusting Master Rank. Thank you. I see, that's great. I am so happy for you both. I am so happy that my cousin finally found someone with true love. Thank you, Pinsan. Thank you, cause. Sana nga, ganun ang nangyari. I hope. Sige po, tita, sa kabila na lang ang ganda mo ngayon, tita. Have a nice day. Ano kasi ngayon? Ano yun? Eleksyon ngayon, kaya maganda yung mga people ngayon. Maganda yung aura, maurahin tayo. What is the bad stuff she say? Bad stuff? Filipino writing and English writing with lyrics. Hello po, madam. New subscriber niyo po ako. Good morning po. Good morning. Filipino writing and English writing with lyrics. Hi, kumusta? Thank you so much sa pagpunta po. Imudong ko, busy ako sa aga. May trabaho ako sa aga. Pwede. Did you do anything on Mother's Day? Nothing. Mama, Just makarigo home. kami mamaya. Hindi ka makarigas. Bili. Sinong kapod mo? Latira. Draw mo ito na ano mo. Na salbabida. Nothing. Just home. Busy. Sagot mo. Ma, Diri, may pukarta man sira. Ikaw ang sagutong ko. tapos pagkaon ko pa. Ang tagan ko sa Rakati. Ay, Naka-subscribe na po ako, madam, sa inyo. Salamat po, Filipino writing and English writing with lyrics. Thank you so much. Just how long in Chicago? What part of Chicago? Daming natanong. Ma, sagot mo, ma. Ma, sagot mo kami. Ikaw, ang sagutong ko. Tuwa, nililang natag. Hindi ka mo magkarulong sa magtuha. O kaya man? O kaya ba? Wili kami. Yes, Gaya kami. ano naman ako? Mapaliman. Ore.
mo di ako maglangon. Good job, maaram ka na. Ha? Good job, maaram ka na. Nabulong na. Nabulong na. Mahalo na ha yung burger. 60 ko no, hawin mamay. Ano, di daw. May makdok doon eh. Kukumakan. Ah, McDo? Oo. Asahan hali talaga sa McDo? Oo. Ah, ayos ah. Burger? No, french fries? Burger lang? Salt or not Korea like? Burger tsaka mga chicken lang. Chicken. Oo. Binakalada niya sa McDo. May tuon. May patuloy Ah. na diyo. No dinner for Mother's Day. No? Ay, masipado No na. flowers, no dinner. I love your channel. Thank you, Disgusting Master Round. I'm not exactly in Chicago, but near in Chicago and 1 hour away. Okay. Sure. Yes, no flowers, no dinner for Mother's. South or north, like in Wisconsin. Wisconsin? Edwin, ano na nangyari sa imo? I'm in North. Ah. So, in when 2 hours in Wisconsin. 2 hours in Wisconsin. Mothers are special. I would gotten you some flowers or to be out dinner. Thank you, sister. Excellent. What you making? I make food. I live in Rockford, Illinois. Ah, wow. I like Wisconsin. It's nice in summer, but stupid cold. Sabi ko kay Dimple kagabi, "Akay may wifi ka? Naka-wifi ka din dito sa sulod." May wifi niya. Hindi ko lang naraw, may wifi pala din eh. Wi-Fi pa didi. Kaya ka nagla-live ako sa Sulod. I know, Rock. Ganas-ganas ako kay Dimple, kaya nag-simple sa sulod, nagtuda. Sabi ko, ilubi daw mo. Gawang tila? Hindi nagbuting ang mga. May wifi niya. Present daw. Yari na si Bunso. Yes, Wisconsin. Okay, I know Rockford. Yes, Wisconsin. It's a lot of tourist spots over there. Yes, it's so cold, but right now it's good. 90 degrees. Hala. Come on, guys. Let's beat 230 likes. Thank you, team. Here in America, Mother's Day like a national holiday. Thank you. Sana I'm... Ma'am, pagkatapos Pagkababakali daw ako sin And Norpan sigangan may gabi. ano sa isda? Hindi, sa Sa karni. karni. Norpan sigang with gabi. Ay, ako may weed. Siyempre, may kaupod na siya. May kasama. With, ibig sabihin... Sinigang with gabi. Yes.
Sinigang with kape. Sinigang with Wow, you know gabi. Rockford. That's great. Sinigang with Then gabi. see you guys here. Rockford. Parang ano siya, famous, familiar na na lugar. Rockford. Sa Cavite may Rockwell. Magayunon dito sa may Rockwell sa Cavite. Ay, Cavite, Makati pala. Magayunon siya na lugar. Rockwell. Wow, yun. Mama, ang dako sa lahat. Dako. Original to. With gabi. Original din. With gabi nga ni. With gabi. Oo. Ang saraya ako. Ang dako. Ang dako. Sabi mo, with gabi. Dili mo yung original. With gabi. Sabi mo, may gabi. Parang ikaw ang gabi. Dali na kamaano na ako. Magdoon ako. Ano ba yun? Yes. I used to drive entertainment classes for the rich and famous. We did shows in Rockford. Wow, sana all. While you travel around the US then. And Canada. Sana all going to Canada. I did but I own. I did but I own ice cream business now. Sana all. Sana all. Because I am the father of our grown daughters. Wow, it's great. Third sister Hexan. That's good. Yaman din si Daisy. Hindi pa maano. Matigasin pa. Pwede na. Wala. Maabot. Alay. Malambotan na. Nowhere stand it's a Filipino style. I'm also the father of an
year-old Filipino son and 2 adopted Filipino girls. Wow! It's great to Sir Stephen. What are you cooking? You're not supposed to taste the food with the fork, but eat that in the Filipino food. I see that's great. That's why everyone is sick there. Isn't that Mother's Day? A big deal there. Ay, kamusta? Ang sipag mo. Nagluto. Sana ikaw na lang. Ay, ngayon. Simula ka na naman. Nagbatog ka na naman, Edwin. Kung ako naman ay mag-aasawa. Hi, Steve. What are you doing? Doing cook. I cook. Hindi ako yung mahal. Ano kanina? Hi, Sibida. Nakabuto ka na? Hindi pa. May na ako na ano. Buto na, luto mo. Sinigang. Pampalo. Gabi. Kagat na si Intang. Nagbuto. Ang gusto. Tabalan. Naganya ito kami. Hindi ko na tayo nakikita yung tampalan. Pero ang anak ko niyo ano?
Angela, ito mo na lang, Angela. Thank you. Minute ko talaga. May restoryahan pa, no? Sure, muted, yes. Muted. Oh, yan. Ray, don't worry, I'm here. Where is bodyguard team? Hi, Ray Miller. Thank you. Hi, Manay Christy. Ayan. Nakabagbag ang dami ng music sa Roger Jr. Sinamote. Thank you. Manuel Santos. Amor, mi amor. Basta. Naghali na. Si Nini. Sino nagdalaga ng mayor niya? Gracio. You have lost. Yes. I lost to you. Did you make us some pod? Yes. Ray, are you afraid of me? Okay, off to chat with my wife. I think he's about to sit here. Stare. Have a good one also. I think I will be someone to eat. The roster in orange. Lul. Hi, Mashu. Hi, Mashu. Ray, just first picture and you will be okay. Hi, Mashu. Thank you, Mashu. Malakuyutan. Sineng, sineng, sineng. Lo, lungkot siya. Jadi na si Bunso? Isugo ka. Wala, di pa nagabot. Sino nagpapag kang papay? Ah. Dami okra. Favorite okra. Daming gulay. Lots of vegetable. Pigilin. I'm trying to eat too. Thank you for the 25 thumbs up. Oh my god. Soon 30 thumbs up na. Thank you. She has been hooked on corn lately. You have a lot of corn, guys. Oh. Well, Goldin, you have a kitchen, make something. Alas 12 kami makata. Pakakaw na. Ako Kaya lang. lang. My God. My God. Kuya, big boy na si Kuya Gab. Hangin na kay hirap pigilin. Hi, Gab. Mahiyain, suplado si Gab. Laki na niya, no? Oo nga, parang kailan lang. Ang bilis ng panahon. Malaki na. Parang tayo lang, parang bilis ng panahon. Soon, magiging senior citizen na kita. I heard he wants to Jollibee. Yes, he wants to Jollibee. He wants to go to Jollibee. He cried because he wants to go to Jollibee. Para bang hangin na kahirap pigilin. That's a great place, I heard. Good morning, Gamer 420. Gorgeous, how are you today? I'm doing good. I'm good. How about you, Gamer 420? Yes, because we talked him last week. Yes. He wants to go again, Jollibee. I like your channel. Thank you so much, Sister Hexon. Hi, I'm from Indonesia, in Sanol, Camille Tree. Not you, senior. I'm not ready. I didn't find my Mr. Right yet. Me too.
Not ready. I'm not prepared. Not prepared. Minsan, may nag-ano dide, may naghahanap dide. Ano, taga New York yata yan to. Naghahanap si Ran. Ganun pala sa ano, siguro pag stable na, yung financially stable, yung ano na, tapos gusto nila hanap ng pangasawa. May naghahanap dito. Ano bang ano ay umaga? Do you have kids? Yes, I have one child. So, yes, ganun sila. Kuya Ben. Ikaw? Ito kay Kuya Ben. Sara mo na. Kalami na giyo. Boy or girl? Boy po. Please speak. Dapat tayo nito di sa luwas. Gabi! Karasin ni babaho. Kala ko mga kalaog. Karasin ni kaya nga rin, Mama, ang kinsing ba? Ay, nagkakata na. Katata, kinsing ba? Dali na. Ay, nakimaan yung Pagka di ka gap, kawayan. Dire, itagang mo ikaw kinsa, di ka na magkarigos. Ay. ako libiya mo ni. Bukas wako ako sa bawon. Wala. Baru ini tahu pertama. Sebelum itu semua, mana itu Mark, anak binutan ang ganda. Paminta ha. Pag ano magsubo. Likban. Masuk. Tuloy di mamay. Lubos ko. Ah? Ayun. Pamane. Ilagay mo muna dyan. Saan Ayaw! Sus talaga! Ay! Ay! Daddy, daddy. Daddy. Ay, no.
ko. Rani, itin. Ano tayo magbaga? Ano, kawat ko kayo kung tulog. Wala ka lang tulog ako, alas 12. Nagtulog ka nga eh, sa kamata kasi. Hindi na kasi makatulog. Nakakatagaan ko. Malaw na mga ito. Mana apa sana? Lah, bilog. Kain. Oy, saya. Oy. Alam, big kayo. Alam. Ano ka? Look! Binilag ko banda! Ina! Ina, bakit magdayag mo yun? Wala! May kautog talaga yun. Kain. Ponsan. Wala, lagyan ka plastic. Okay, where are you from? From Philippines. Kas natatawa ako magbasa. Kaya nga eh. Indonesia ka na. Indonesia ka na. Sino yung naghahanap dyan, Pinoy? Shensan. Hindi siya Pinoy. Your channel getting stuck. Yes. Restart your live or getting stuck or working. You need to avoid restaurants. You need to avoid. Why, Steve? Why? Above and words. Answer, why, Steve? Above what or words of I'm good cook, so I'd rather cook for us anyways. Ah, okay. Maglag pang kami. Ano na, kain na kayo. Ayaw dyan. Maghapot lang. Kain! Sabaw lang. Lupo, ho. Ay guys, kain tayo guys. Ano si Bimbo? Kung nagmamata. Naku, kambudadak bumuhat. Pagal yun sa biyahe. Bumalik ka mani doon. Bumalik ka mani doon. This challenge to cook at her place. She doesn't have an oven, so we get a go. This is us another. Nice team. Kulang sa atin. Paano na lang? Binata na anak ni Manay Basyon. Maong dako baga. Maong birinata na. Maasawa na nga rin po. Naasawa na nga ni. Si Charity. Kung ano bang kulit mo? Kaya di ho.
Maasawa na. Hala kailan. Plano pa lang. Nagpapahimanggad man ang mga karnihan niya. Mahalon. Siyempre. Pero ang karne na yan. Talk about ano. Ba? Ang buto-buto. Talk about money. Tinitiptin niya. Nabinakaw ko. Pera-pera lang. Oh, may bibi man oh. May bibi pa na ako. I hate not understand. Ang repulyo, mahalon. She said- 100 ang kilo. My sister's son Hindi, ako lang yun. is big now. 100 ang kilo sa repulyo. Fast grow. An, kuan, tanggap 50. Nangyipyo. Na, kura. Bye-bye. Kakain muna ako. Nag-eat na. Bye-bye. See you later.